What is a Akafio whereby omo ni me dada ombedwane spirit din satan na from Akafio ye kumase ne ye de we buy so obi bu na wo so bebo na ochena ye nkonto kwanwie ye ne de sa de ne buy timi ba o areas me a bia se nipa ba ko pe na fom ye kro ye betima afo anwa buy ko bi kwa ya matu nipa kro no so bia o area bia abrewa kro di 1000 years kro ne to ka street boy ne obi o ye business o street satan na me boy we ma boys no more toman yeah chill obi a me I want to cry about me say itiamla na prison so bi wa nipa ba ku ni nipa 18 na ku me say we ba me so ni ma putu akonya no na nim say na me say kita jack knife na me pra mo na mo je ba na ko afi na mani age na me ka say nyame age ye ka nipa o betumi ku nipa ye kranka ye wan kranka ye say bia wa ya de ahyeme nyame betumi yi wa firi o pa asante for killers ye na nke di kan killer be no kumase a won so wote ne kan na usuro no killer bia no wa mesuro no kumase mo ni Agya Koo enya problem kakra e ba ne say ya mo bibia akwa ba e ba Poleeno Multimedia say afi na wo hwe ya na wa subscribe say ne di tuma tem bia won sabetimi akan street all social media platforms ubetima follow TikTok, YouTube, Instagram, baby abetima follow Poleeno Multimedia. So afi so na wo hwe ya na wanyamre amaye wo hwe ablante ya wo temi nsaso ya enya asem ketwa or stories pa ye kaso bi or stories or stories pa maminkai mo 23rd March ye consumer kranso Sunsum Entertainment President Kofi Kinata ene okonfo kwa de Sunsum ahofe Frank Naro Kilentua Ralfada se wunya wo tikita e wo se utimi nya wo ticket because program we enye program ketwa o yama Ghana man nyina ene o yama no wo Accra obetimi aba wo krobi a wo subia obetimi aba di hian se won sabetimi account ticket no aba consumer kran so Jones Resort ho na ye sa program chenchirinche Sunsum Entertainment ene ye sa program we se won san yan account ticket na man sa account ticket no so 200 Ghana cedis abrantia o temi chen so da so bi gidigidi we musician kese pa emanfo wo tere nwuma wo se AJ Bad obi atire nwuma o mo se AJ Bad but ye frɛ no Cadillac Talk anameboa Cadillac Talk yeah ye frɛ no Cadillac Talk or stories baby nti se afi na wo hwe ya na wanyamre na wata me kuchu na watie your stories no eyi mo ma yenko na yenwe ka me Cadillac Talk Cadillac me mo akwa baba Poleeno Multimedia akwa basoso ampacho bibi aboko ede nyame ase yeah ye ka Cadillac Talk why hwan Cadillac Talk ye musician ya no akasa den kakra Cadillac Talk musician me ametiwe ene FM Cadillac Talk okay ba oti Cadillac nko Cadillac ye ka ba nya wo de Talk ne be so a e ba se bia Ghana hasi ene bia followers omo Paris Canada America ne Uganda ne other countries no omo de omo nim say oti Cadillac Talk meme Cadillac Talk ya mesi ene Cadillac Talk ba ka wan fa Talk na so na ka Cadillac obi anim say ka oh okay ba ka Cadillac Talk obi anim say artist na yeden uboni eden ne ma wo de wo ho to Cadillac Talk Cadillac Talk there we back that was primary okay na that time me share magazine omo ese me from omo book bi ba ne some story me na that time no omo free nigga bi we say Kalata okay ben ene de ne Cadillac no your spellings ne pe ba tag no ATAG okay that time on so good ankasa ono so tonyo okay obia o search Cadillac tag ono so ne nyom be de ebeba ba o ka Cadillac Talk
as a what tag and a toga a difference pronunciation here difference no togo near th Eugene to pack tog life by the na me copy no Cadillac tag no ono ne de ne tag ne and a tog a th tag. Oh, okay. By recently the our Ghana I see the Oka Cadillac tog obi anim say me. Yeah. A day in a ma what was obey music. A day in a ma started so we music. Music de me ache. Okay. But I say nipa nkasa ye nipa bia no a opeboafo betimanya nipa so obeboa no. But I hope say o yen kwase ade say bia we agimi yenko plano. We are say yenko plano. I no do nya support. I no do obenya support. Obenya support. So be kasi yenko pro bi yeah, when do obenya support. But I say oh ja my enyum bi o na nyum na aba na no den amesro anu a share link ni bia ma me no onye den onye na say why me say nipa no bone nko a be de ombefo also by papa de omomfo also ntema ye ma me twem hu free music mu kakra ohe me ametie ya street ni so oka kalaktoga eyo mu say on Kalactog the ebia we different name and I say be a different person because of say yes so no and ye GD no Akafio na me ba ho so what I say and ana Akafio no more na say oh yes Akafio bonyu mo okọ search media so ano abo Akafio media na emfa menum bia ye de embro na die ntina wutimi wagidin wudin afa Kumasi nyina emfa Ghana nyina Akafio na wo bo nyon se ma change me di na ye ne Cadillac talk ano so the ntia me change oka Akafio obi anu say Akafio a criminal yeah Akafio understanding there be no understanding oka edin Akafio oka say obi jimi wana aka Cadillac talk oba obi anwane ba ka sa Akafio ba nyanduru okra na no mu ye den omu dwane sa enti ye me fan say wood no na ye nkwase ade ne de na ye support ankasa ba ye start music na start say ye no man kitenkete no nipa no kwa de ohun so the link atwa start on copy kra no de atwa no start and also can be na ama like amanfo onye de nhye den hume you say adwuma de why ababonten by enyo nko ana like also share link make I say ni me onipa 5 password so onipa 10 ne now 10 say me post na onipa 5 no be ha password so post to onipa 10 no e be ba be hwe na ma so what I say ama ho de na ekọ animu na music no o kan say obi o support oh music ne de me see music mo me start music serious so me masters there me nyanya obi a o say be like studio kala ka no akọ studio ni ma ba betwa studio e fi ama and I say oh enum e kura o record we betwa video aye den ama me ni sa de ni bi ano de ade se me ama ho den so ade ade ba ade a me ya ene say obi obetima aboa o ba say shiawa no obusa say oh Cadillac me ti release ya cho obeje say me wo distrocate me de ka be 4 years no EP brave nature na history ma post to be nyan koto stores no ma hange no because of say me update account no o de ka be say me de ka be 1002 plus which is say every year be also updating no so like so release you so when release you also updating you say me fan say month we na year we na updating na anytime be able to my adwuma na ye de aguma so what I say by
one year adwuma ngum na time ne so a also sa update no. Okay. Eno na be 3 years 4 years ni minya account no update amedeka they say me EP no I say me fan say the stores buy this is scanner t and sana akoto obi antimi empty play ombetu ama ayefo betu ama why ombetu ama what can you say dobe sa so de anka beboa anka me da me bompa ya ama ni pakro ni de bia say yankopon ye den emboa no na de oye bia so nkoso you say yankopon dom na o ma obi a ana so be kai me so what I say Oka Akafio and Oka Kadila talk. Yemla Akafio on the side. Akafio no. We started say you throw Akafio no. We started say. A day ne ma wo didi to like say wo ye Akafio. We see Akafio ba ne man fu dwane. A day ne ma wo ye Akafio. Akafio no. Me see so street no. What to say Akafio eba obi a na wo jimi na ka say ebia ono kura onye obi a omo ni me dada no ombedwane because of say omo ni me say Akafio there sa din we no spirit din a oye o ka say o de ya dia obitima aya ade no because edin ni kura to nipa so ma ne yam hye no Sense ade no wadi nuru kama efro Akafio no wadi di nuru ko nuru so ana oh debi nko aduru so kura da nko aduru so da na de na ma wo ba na omu dwane oh akoy style bi say ye kumase be bia kolaboni bia onim Akafio na ese onya kolaboni ana otu kwan ko techima ne sa ada ebi Accra ne yi a o ka say we kumase ni boy a nipa o betima busa say we kumase ni boy onim Akafio so what I say ana ye kumase so na be like oh ashtan proof from na ka say o tie bo akwa so o bebusa say onim Akafio so what I say nti Akafio ni din bi a me de sore ya like me de sore in hard ways say na say like Satan e from Akafio no na bibie no a ubetima ka asempa fa me ho because bibia me bia dangerous tama odi Akafio bibia dangerous yeah bibia me bia na dangerous because ya di akoma ya ade yemfa obi vi mu nya ade yemfa obi vi mu nya ade da this is nipa kron de me vim na e bibi nti oti Akafio ni e say me see so in bad ways me ko get to me say no enu nti na me di Akafio ni to me so ba me rua music mu ye gidigidi ana me change Akafio no nti Kalactog ni friend me almost be 17 years ago ni ache Cadillac no ache who on face me 36 years 36 years yeah ebrebe na o kanoka say o starting a hard way at the age of Ben I started sa Akafio line oh be 12 to 14 years now 12 years 12 to 14 years Satan am say class 6 and now ba no obi adwane yeah class 6 no 14 years o ba na obi adwane yeah because Satan no bibia bibia horror yeah kumase ne ye de we buy so obi bu na wo so bebo na ochena ye nkonto konwe ye ne de sa de ne buy say bia onu ye akon ubo wan say agada set ne de aba wo so ne abese wo area ye ne de sa de ne buy first ansa na obi ebi okumase nti say ne de me pesa me mama hwefo ene matiefo hu say Akafio na mo hu no enya sa Akafio no Kalactog nti say ne de me pesa o mo hu say
saa fucking line na ne ye first no say no ebi ya diverting no kula ba on ben ya na wo be ka say de tia na tia ba wo ben ya eno mo ye neighborhood for no omo kro mutimi ka say say de olu adwo so what I say edin Akafio no de na wo de ye ya wa wo mu no regret say wonye bi oh that time no de ne like a normal year ni hu bi ne de on say no yetimi ba o areas ya bia se nipa ba ko pe na fom ye kro ye betimi afa wa ye ba ye kro bi kro ya metu nipa kro no so bia o area bia abrewa kro di 1000 years kro ne to ka fom ansa kro se minua ya wo twa kam na no ewo issue na waba na minua ni ho a anu ye kan message o se me jam message o ti message na wo di be jam na ye de oh ida say obeba ni bupu na ni ana say obi abroa wo fi okro wa pra na won say ablante ne de anke beto ne dia ko no de anke de ne be dane na ntwinam so what I say say ebi a mema kudi me bone na waba be pra obi eti no ano sa ne ka no eno ni enim say sa time ne ye sa de na ye ya di nko asemo ena mpenfo ka say wo de be ma kodi fo nti ebe nyine dru stage bi ne ye say so bi ye wa de ko so nya ntobo ase na ye den yen so to case by first na ntisa yete ya na ye ba so what I say si be nu ye hu ya be ye o sa de kro na wi ko okay o yes ha nyoma ni nyina no unya police case da unya police case as a street life no there only police for ne o ka so a street boy only police for ne be delay and most at times no ye ka street boy ne obi o ye business o street business be na o ye o street me sata na me boy we ma boys no more ton ma me mentiasi o na me boy we na me dia ma boys no more ton boy we say me borus o chechire na me ton that time boys bebrebe nti omo kura pe o no ma ton de ombe ton bebrebe ti na wo boys omo ton ma serious pa na wo yes no see a chill ana me nya gun case me be chill me am ko on remand na ba me ko remand na ana mo say we kura say we no mo china bonten say abonten kura de say ndoso prison egu dosu tu na obi a me hwe abonten kura ya ba chime say itiamla na prison so bi wa na mo say on so kwai bia na o afu bia ni o so wi no obenya bia ya de ahwe o ti e cheke no ma bi etimi say say kan wi nko ari asan kan nya bone nti e bia obi ye bibia yam doge ne kakra ne ahwe say ebia obi betima nye ende wo kan sa de enye allow nti se wo ka se doge odi a say no akoye say obi fum ye kura ye so de doge ne ahwe ade so obi ba be hunu nyansa we pa chewa so what I say by first ne de en kan sa anchiro so be hunu nyansa we pa chewo so hunu nyansa we pa chewo ye po pra so what I say Matiase nti ukoe prison wona wi ne eyi ne koso ho no wo san koye sa adwuma ne biem sa wo ha prison wona me de ankoye hwe by ye de say yeso ne ye business o na me ton by na me ton red so uko prison wona uja wi ne ton ko ton red na kwan be so na wo fatimi de red ese ura prison and de kwan bebrebe anya me akra na me de beba na obi ada prison en fa na woko nti connection ne phone course ni ade any pa kro na obeji aba ni amani ye run scheme modu no ode ade na ble ano de
ɛno saa nkɔmmɔ wɔ ni in chambers ɛnyɛ bibia na ɔsɛ yɛbiebie ani yɛbiebie ani Matias wokɔ remind anaasɛ jeli ɛna mpɛ sɛ bi hu remind yɛn jeli wo da dabi wokɔ remind sɛ remind deɛ menkɔ remind deɛ mimi sɛ anka yɛka nka meyɛ 20th offender yɛ deɛ yɛ no mekimele mu deɛ sɛ moyɛ nkɔla yɛ da biaa mante biaa ne yɛtumi kyɛɛ bɛyɛ 3 sɛ 4 ɛno so yɛnkɔ wie obi adeɛ obi gyimini abɔno obi gyimini saa style no nti wo check ya remind no keka bɔ mu a na me sɛ bɛyɛ 20th offender ti ne sɛ wakɔ bɛyɛ sɛ no 20 Mentias sɛ wo no as a first offender obi tumi ka sɛ menyɛ first offender na sɛ yɛ akyene da ba me deɛ me 20th offender na sɛ more cases aba ma ni nyinaa yɛ de assault ba ne ya yɛ ti we ni adwena ho sɛ ni nyinaa na mboa so ate ase nti wo regret sɛ wo kɔ hɔ ba me regret say bia me call asem na de me call ba me call so me sunsua normal bebrebe o because enye prison na me call yanka me nim say obi kura timi ye papa na akɔwie ne bɔne okay sanka wuwi a oda fom a wo aso mfi a wuwi o na me twam obi etwam anu asan ana me nko na me nim papa ye enti wo na ana maso mu na pepa cho enfa na ya me yemu wo mi o de o de so bia se e bia me sure na omboa me na ompeka na omfa me ntena bia me omfa me nko hospital yes papa no bia oduru hospital ana Nyankopɔn to ne nsa free ni pakro no oba akofo akon o dance forward wo ye den e be ka so na waku no o ka so ye ne papa obi be ka se ne papa obi da ɛwɔ ne na yɛ bibia ama manfo twam nya nko ani nipa bi hu no a wo tam ne de naba nti yesi ne ya hu sɛ enye sɛ obi a wakɔwie obi ade ana so obi a wadidi obi atam nko ani etime chi ne tum na otime yɛ papa kora me etime sa chi otum na se prison so no nye obi a wadi bɔne nko ana ɛna wɔ hɔ okay obi wa na asɛm onim o hwe so ebi a otwa condemn otwa life so what I say ebi an papa yenti so what I say ana man saa de ni nyina aba ti lesson be na wo asua film ɛno na mpese me ana me ka say lesson beblebe ni ma ankenye prison minim say obi timi yɛ papa na akɔwie ni bɔne ana tupa ka so we learn so many things in prison yo obi on ma manfo obi o wa bonto onim wi no mo ba o ko prison akosua wi no so what I say minim ni pa bebrebe a mo ebi kro no oba prison ebi kro case o de ede ne bai onim o hwe bai esan say ye de na be frɛ criminals nti obeti criminals nkomo nti onye bi da kro opia o person on try say obeti ma ye de aye sa de ni bia so what I say nipa so di no ho akyine okay yemla onsem na okan so Akafio say na oba na manfo dwane entokwa be pa na okon ya na ye hard man ntokwa de bebrebe hard one a wo se wedie enka nipa mpie ho a ana se obi amba ho anka mewu be nde bebrebe mpokrai bantima okay nipa be 18 obi age ne de like bi age ne de wo side ana se nipa ba ku nipa 18 na eku ama mutan obi a dide na trouble for na bai obetima kire mu kakra ano kra na ye ne kwara so fo ya mempene ti bantima ne kusiye mempene se as wo ye killer wo ha na ono so ye killer wo ne ha na mabishia na ase that time more than say bia ye di twa ba ko uhu nipa na ase wakoma huri
On sorry no. Nti me ka the last night bi a me nua ba bi nyame mfa na kransie na me ne se wa mo ne nam. Esi mi se me nua ba na nim. Okay. Bantima. Okay. Motown ne nkonya nyina bubu ye. Nipa 18 against 1. Nti wa check he. Nti nipa ba ko pe woni nipa 18. Ana eku. Yeah, 18. Udwane ana ugina ho. Me konwan me ho. Se me di America dwane. Dabi. Na se wen dwane. Dabi. Nipa 18 utimi bo nipa 18 ni nyina. Edo nyame akonya ote me mitimi se we ba me so ni ma putu akonya no na nim sei. Onzawe no na me se kita jack knife. Timi yes a ahwe ni nyina na me to me nsa bonkum ni fa nyina afla. Ba later on police for be duru on no mo kono kura no. Me kura me nyina o me gina we bi na me hu so mo chechechi amanfo hu bi. Nti fiso be wi ase we pra obi enu ho da se we pra wange we pra obi wa no asan enu na me pra mo na mo je ba no kwa afi na mani age em pro bi enu me ho da physical we pra ni pan mo ja ne ba na me kwa me mo ja na kwa afi na me se pra kese kura mo ozo me je wa dia makoma beto me yem unu we pra na me ka se nyame age ye kanipa obetumi akunipa ye kranka uye wan kranka ye o ke wan krana obi akura ni obi edo nyame se bia wa ya de ahyeme nyama betumi yi wa firi o se bia obi aye wade ama na hyew uchienza betimi akunu physical ni nyame ajo pa o nti eze me minimum ade minimum down for come on like the way I'm still living my life no on like one time asia na bia me ho be wo hin ba time asia bo nse me am me kasa ho me am me sro bibia so atase ti me de madam won so normal bi na ye kasa ye metima ye wade a sada na ma anya wade a mintimi ndada se bia wo mi obi a wa anye ni ma da mintimi nda Dabi we pra obi ama wate se wo wuda on de me minti bi da bi se mi pra wa me hamachi no se wo na akọ me hamachi so wa tofu mo so ugina wo so ye den yo na de nipa ba ko pe wo nko we se da bia me nam na me kantokwa adinti ye nipa ba nya se ye kantokwa o ye kumase ka pa asante for killers ye na nki edi kan ye nkola na nki e ba no me amete wuyi me wana obi ani ho you say me ade ameye no obeka se bia makonom ayi ade bia ana ye mbasa ba ebi kura me sole kura nsu kura me num bi so ade ameye ono eso obeka se bia ma ye dey ma sheda na akobobbo me ho se me de ba begimi eso na me num hwe so physical kila bena mamusa o kila bena unso owo kumase a woni na nya issue da kila bena o de owo kumase o de emfa no kumase a woni na nya issue sa issue ni nyina na prison ba e be share wa bonten no sa de no bi ensie e kuma prison wo nyina na utimi sa na obi enya issue o so woni ni obi for prison woni ne ko ana e be bie mu aze ti wo nyina mutimi bie mu mamo hands down eno ne basa officers for no mo way hwe omo de so mo to omo kun wi ana ma ko cheche ma asemu nti ebia room ha nipa be 100 no gu a na ebia mo mienu mo nyanto kwa na nipa 100 na bie mama mo mienu
na nipa 100 de so mo no so nipa 100 de se sha to room back when it me containing nipa o check say if for 200 CO amfa kura bit ma fa bia 85 87 so ati ase omunyina abaya ade no still nipa mienu mo ko a ombegina wa hwe obi abegina wa bia mama na mako a to ho no obi timi bu obi e ma no collapse ya na se obi timi timi sisa so wu awu ba wa nwu suna pla obekwa akohwe on mo do obekwa hospital wala hospital I'm friend in family. What friends say? In family. Inside wa. More no ubetua na. Oh, if you want to a serious ubetima try drama na be ado na be ni inside ade so mkoto na bonten. Ambe for so akota blow. Senior wo ka se wo ba na manfo dwane. Kila be na okuma se ya won so wote nka na usuro no pa. Me wuti. Me kila bia no amisuru no okumase. Kila bia no amisuru no okumase. Misuru kila bia baibia o sa kila na bia bu na mebu. Ibi usi dan ye me adwen hye mitirimu no. Me si abronsan ne to aso 32. Na enya me fa. Sada na metimi de excavator ba be dwini nyina agu. Na ntise nipa wo ya ade na mesem mpa na ugu so ye ablonsan kura 32 eno kura se enya fe adwiragu na wo nipa ba ye se wo betete makoma na mpa still na wache kula ontwema no David tu je wo ba bia se de unsuru bia David yanso obi de wati kwa ka fom da obi anya me killer nkumaso obi anya me killer ba bia do e killer no bia onimise ni nua ne me bia wanye enye ni nua keto ne me bia wone me na epe ana se bia me chen no ayo for me ne me ba yenko ayo for me ne Cadillac talk ene guso etwe nkobo wakansem bebre Akafio side one day honsem ne de ehu pa beti se mu nso mu ne Agya Koo enya problem kakra e ba ne se de ne ma mu timi ne Agya Koo nya problem as the last time no mu me so mbe twa content o asubu agonja mo ene ma we nyina ba sa ba ono ne banses for ne de santo kwane ba the banses for normal for boys no la mu pipi amanfo to aso opia obi ma ase nipa no kwatito nso mu se bibi sa na amanfo boardam e ma nipa kro no nti akoyes boardam se nti ase sa se oya obi ade na nipa na nkasa na ne bo afu once na afi de won so obi fiu no by akoyes ade no ai ba sa na e wo ba Agya Koo banses no akoyes o mususu awobo o musu de o so mutwa police here am into mo serious for na ba sana police for ba nti akoyes wa area boy bia o young boy bia o sisu bi mu wa no macho ti o mu chi obi na mo chi mi ti no mo ko to ko wi se edam be say 8 months court my be Agya Koo case no mudam 8 months be 8 months konebla court nko a ti ba ne se ni timi ja osa say every case is unbailable Ghana hukum nipa kura ma be I didn't know ka say emra court emra na e kan o enye say biase emra no mo kan o court say emra che say obi timi commit murder na bia say ebia se kan na de wo no ostafo na ebia ba ku mienu a no you try charge o man so time no full murder case no be charge because ebia enya bo apaye ba o sheda de se kan na wo no 1 2 3 4 5 and say bo apaye and you bit na jelu condemn
ba obi a de one ba ko na ebia otofom no ansori a eno no me fan say a sign. Oh, okay. But what you be bra chese wa sheda na wo pese ukunu. Ni nyina kan loss no. Yeah. Na say my story be so bad but say wo uko prisons wa ye wo rules bi wo wa ye diso. Omo rules bi wo ebi ni no bi ni den. Say mpanyimfo say prison on mu wura on ma mpanyimfo jailmanfo na mo on ma na yi bi mpanyimfo ana ba bia emla ho say fi akura ebetuma cho say emla ho yeden ewa uba yenye we say wa yenye say wa to mo so mbe chro mla ebi ade o mo mpe yenka obi ma metwe udidi amemfa ade ense fom so what I say udidi afa ade ense fom ni didi one fan say for na who the see say now the dia and punishment because ombecho say from na omoda na how the do one for the answer on man no muda nti e ko ba se ntati aba from a okay kila be na akotu no prison oh me man ko tu bia me ko obi a o ba me man ko tu bia o so e kila o kele bia wajidin wan ko to kele bia wajidin sata na me achana na o chana nso ya asafo achana jibadi senior man bi o achana jibado bonyom They kwa jibadi bi as a ballasted gang on a leader ankasa wapi sisiru wapi abonten 2p ano no so pie yeah so what's on na maintain me bisa so I said like ono ni case nko ana me so case nko say I for ya ne Cadillac eguso ehwehwe nkomo eguso hwehwe nkomo ya bi aduru no ye de ba ni music no isi de ni abregidi pa obi a obede obeboa no for ni music inti se wo akwanya se ubetimi amanage no ubetimi aba on board ubetimi edi ememe na mama wo wanya no ana se wonsa kana na se bibia betimi de ade afa Poleeno Multimedia so na wonsa aka like say no this year e na of fans expecting free in music with the EP by a friend history 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 and Tog Mansion they my release and my friend say Brave Nature and my release but history no as I me decan and last year I wasn't coming post to but I'm post to no more can to me I say me cool me edman kakra kaminya na nkam discana ko to card ni so na nkam omati but I say ni there my friend say ipini hake no my single track no so one den ano den by pescadi akọ update my account no say we adwuma be say adwuma me for now dey I'm ton slippers and I'm the support to music no and entire to obi slippers at all bit me amba obi slippers besa slippers a bit setback ne normal slippers ya almost share the co bia with me dia ko ba bia sports ones normal and when you say slippers na casual wear bia why casual wear the nam areas no ultimate share come up okay and the tops no nice one and one am the support to music nen kakra me pese o ma freestyle kakra ma ahwefo na o mo feel o voice ne kakra because obi ase oto nwuma obi o mitimi bo nwuma baby o me say AJ bad this ma chire me say we mi senior man no me na YPT me na na tia enti me pese wo ye freestyle kakra ma ahwefo na omumu say enwum na bu abebo chire o mo no enye J bad enwum eye Cadillac enwum ti be pese ka wa wo hwe wo nwuma
ede pa na wa uma freestyle me pese odi speaker bebo uma freestyle asakra ne abo na sane abo yeah okay oze but atifo mbe mamu freestyle bi wati oze asankra kani yesaka ifon tistra na mo sakasa asaka meshiro na mesabu no ofala tasemaku na mefreme kuteme gaja dabro tiwe ne yesu enkito sipu na mo kaneno fuwa bobo yelechi wo club na mo chenkoto odamo odafanyina mo ho emobo Emmanuel miye janka enti na mede me ho atwe magenkwa eka matamfo na mede fiase no moto mo pa onyame de wontonkosu na wada dabro fucking tagging bia history to forget the go be give glory ni mo kaso modern paskari enemies ni shero so mbeji mali kladanko jina wansa otwigari rap ni nyina 24 bars more time be mo kana metwimi cars o family low key no akalas metetem ye de Jesus Christ kalata me hweme so am ni size enti na me fa wachikodu s abas makusaka me na me defense prikiti me na me defense kala de na onyum bia akoye se o ka street entokwa ene say ni de enti de na ma o twere sa de ntia ense yo style bi say ye de no ane normal ye past ane ye presence no de yetimi ye ane normal ye jai de yetimi ye nyina ye jai nyina aye de bi ye rap so check here influence Ghana ha musicians wa nyina wa na wo usua no wo de wo usua no kakra enipa musua no de oni Ghana o ona mbo ni de no Cadillac tag onokro because obeka deep set for no ye single was have a ten by kobase bia kumase am de ene Ghana has yan kasa de artist bia no one like chime me am style na okay that's it kalak ye be sorry ye be ko mu abo onyom no last hour ede ama ahwefo na omatie onyom a influence right now e dabonti mi hu se lumba ewu ye no de lumba me kan say ni beat enso eye track no me de pass obusa me sasem no as a beat no ye de sawi no a space no muja ya na 8 bars space and anya 8 bars na anya me nko na me na me ya robi okay na man here 4 bars na me so here 4 bars by answer ni ensa me kasa video no wayosi ya wayosi movie actor okay only post to sa lumba yi no mo di beat here de share to nti 80 beat na 8 bars na e bit ma ya shem nti o ka say wa obeye wi no mo post to na mo fan tag no say in case of say don be lumba yi no sa music industry no mo tenasia on be ade also mo support ni pa kro no mani pa na ye bia on be me post to me the tag wayosi engineer na e ko record ye na adwen say na kola bi a o ba be record wayosi ne manage no eno so the tag ni na ya antehwe senior ana like lumba so we no so I say nenya meduru e na ye post you still ya nyampanfo bi on be ka say bia ya na ye post say bia like mo fa beat ni nyese nti wow onyum no wa be ya music industry ni transia on be to mo sa afro na say bia mo bi oso mo bo bia o mabo ye so bi anya den ameka bi say bia ya ade ana say anya ade ba achipalago ye ne die no na mukuti achipalago verse na mutie me verse na it means a difference here then mba Ghana to person just wo de na de che achipalago de no serious na on say sa beat we no sa rhythm na na ebo no enye artist bi o yekumeka bia no on samunya de ontimi nye we na I say high life beat no another time be shame no okay onye obi a wa music acha ontimi bossa anyum no obetima bossa anyum na ma yeti akra
over speaker no ma ye Hawaii. For speaker no ma ye ha say that's baby. But sa nyo no ma ye na ebi so wa yo si kra wa nti o. Tell you how Chasko de Fusulumba, and the last day, Yamau Samba, the Kami PM Shao Kanta, Namijina one side ganja, and your man out to so young one, Namikaze Lumba, the Kenisa Swamba, Yatun cry and tin car, oh, the gay nooding cry. It's time to face our face, on Indian parents deal with their best, or then another change, I come and suggest, Sanya, some connection of Bakasam. We are your love, Uniform United, Emma United, near Manchester, Bibro Gone, over Tampa, he has an addition on the Bako. stop your man. Kalak, we good pa, we good pa. Ye kase, obi a musician, we a musician. He said, Diakano, Akamwa. Inti, o final ways, no, can be bitched, Poleeno Multimedia fans. Say, Ope say we music, edeko with him. Inti, Opi our ye willing so be bo biano on board. Mama on that platform. Yeshamo Poleeno Media platform no. Poleeno Multimedia. Poleeno Multimedia platform. Ono Poleeno so ye bla panyini. Yeah. Ana ninu ya so na me na tuwe. Yeah. Nti yeso yesremo se Cadillac se nyame aka wakoma se boa me Cadillac togo amesia. I hope say o se nipa kolono. O how to ayede etwa. Ana wiasim so en ahoma bia ni wa ebetimi adafoma ebekosoro ade se mankyere dua ho ansa na edua ne mo na enyine na ahoma na ekosoro ti yesremo se mesremo se de oyi na kuma mu so opese on be manage me no ene ne be ye adwuma me for kinipa ne app da ana nipa I hope say oba se ye be ye adwuma ye be ye nkrata asem se de ochina bi obi nkogina ba bi se obi asisi obi nti I hope say me nyon grateful ba nipa no ba ma o ma kwan mu a obeba be hu say ebia o nipa we ebia like ne body ni ne kasa bibi say ba ebia nye sa na oyede o person o chese de muhu sisi anye sa na wote enokre pa o ya body foforo nti me de me share ahwefo a o mutie so US so any Ghana ase any Canada ne mo amwa bebia obehwemi sa video e bia me my ready for management I'll buy it transfer and one say nipa o post to link no mo ni nipa no be kasa no ne me so aba be kasa na afi mo talking chambers ni wi na afi mo abehu me ankasa na afi de o bia ya de yaka because me nyon grateful say bia obeboa me si baby na bia me be you ayede ama enipa so timi ye bi eni enkremotale ya buntu anhwa onhia kremu papa so what I say I hope say yenuafo ni bi ebi ma manage o mo ama ebi mun say ayede asifom ba me I hope say enya me kalactog a metie nti mesremo do aye na adwen say obeboa me no me available money pakro that's it. I for Mr. Moya Moa Minia Cadillac, ewo nanyum to because Nania Brepa or Trenum pa, Yipia, Wajia Ikuon. So Casu be swatchewa or cry bear one. Why you baby, but academ because of M20 or no one etia. Baby Obekubia, baby, a new more yin now, or no one a studio, etia, Unimwebia, El baby, and to say, Oh, Shay, Nesse. Ubetimi aboa mi nua na what test Poleeno Multimedia on sabitimi aka mi nua Cadillac na ne no aye nkrata asembia Cadillac 23rd March also utimi ba consumer kraso na utimi be se ho sunsun entertainment program na wo ye no mesrew me disappointed also utimi be se because o tracks awo no also utimi ma sa krumofo no so etimi enjoy o tracks ni bi. Yes, Mr.
and disappointed. I was say ultimate ba on time. Aha. Ono boys ya me ni omo meet me aba no maba de aba be support Mr. Music no misha minua no e na wonu aketo anso eneme music ni say also be ya enwene ne say enema posti amfa anko ebedu tembi no okura wo baabi obi be frɛ say eh wo na e posti wa wo na ne nam ha no also yi ababu efru akwam wobetimi ayɛ de kyɛn de ebinum koraye saa na wo sɛ wo de de e de show tini aha nti de yan sɛ wo bɛyere wo ho na wayɛ music no wo ho de bɛbɔ tirim bia no na watwera ato because wonim de enwuma bia wo free sɛ ɛbɛmo ayɛ hit no ɛnyɛ saa anwum no aha nti no wayere wo ho na wabɔ adwuma yɛba bɛ sorry me pese wo de afutuo bi ma youth na saa time no Akafio time no omo at this time omo ewo saa suban ni pese utu omo fo ma me with the platform no so ama uti madam as say mo de like mama me sa konya we all Poleeno Multimedia platform no like a footwear me de me street ni say abontia like street boys no enyo bia me so hu mi say na me pie ba me ni ma me ni papa o ba bia me kan cho say me ni ma me ni papa ba utu obi fo na me twam a metimi temaso na matie bi because me need time I bia obi akura we need time I betumi dia betumi fo ana say me so me need time I me be gina say tumi fo by dia wo kasa yɛ mframa dia be fa o masum no metimi de kam me mabra bon e ma ne boa me nti I hope say nipa bonsam bia ni ba bia Nyankopɔn de o by Nyankopɔn so ni nipa ana bonsam an kasa so ni nipa nti I hope say street boys no asema meet my catch o say o street me ma on san ha o e come na de wa busa obi e bia na nipa na nya bia ma o now they are there o dey sort two problem now also so wa bompa say also so Nyankopon e be do stage bi also obi be ba be serious ka now so ye dey wanya bia ma no ba e ko ba say bia e be do stage bi na oni adwuma bia ya ebe no bi so sere se me pacho me so me pe bibi se di aboa me wa ebe de no anya bia ma no ti de me ka che street ne se ade a obeya emboa wo no eni minua me wofa me papa no ye fast no akatene ntenten no aye ade a ebe de ebe boa wo ana wi asimo determination adbesi wo ni so no me ma bembuo nya de embam uni bi kura hye ohun kran say eden be me card that was a time be 3 years or 2 years ago na ma o me second born me sorry a me ni one city bia so na mani age say bia wo ska bi ntimi kura me timi busa me ho say na ma busa me wife wa me na wo say mama ya me sorry so me ni one city kura so ase de bia me sorry me ni age sa ade de ba de ana Nyankopon ebre miska na sede so ati ase wi asimo de obeka ana Nyankopon be ya ma sede obi fom wa obodua se nso ni nkuni pakro no saa so na ode oni to fom na ka che Nyankopon so omboa na ode oye bia enkoso a wo ma ogide ko ha be ya ma but street boys no most at times more na ampa advice you say oya ade na o kan wo so mpe na asem ene saade a mo ya ade a yenka no mo se epe mo asem ba no yanka eno nche se bia wo nipa ne epe wasem na ase isu wasem na emfa ye ho biem ti I hope say yenua mo nketo a ye ofafo ye papa mo ye wade bi wa awuram na mbo a no atwe no aye de beboa o na emre ye ninka so ye metimi de ama street no abusia for ye be sorry akọ 23rd March ye ko consumer nkran so ye program kese Sunsum Entertainment
ɔde Kofi Kinata Komfo Kwade Frank Naro Rafada ɛna me brother ɔte me nkyɛn na sunsuma hofe na mu nso yɛ de egyinam ɛna kelentua ya sɛ wonsan kan ticket na wadi ememe wonsa betimi account ticket no nso yɛ 200 Ghana cedis venue no ɛyɛ Happy Jones Resort ɛwɔ Kunsu Mankranso Happy Jones Resort ɛwɔ Kunsu Mankranso ana sɛ wo Kunsu na wo hwɛ me ana wo Mankranso na wo hwɛ me a wokɔ Happy Jones Resort wɔ na ankasa venue wɔ na wobenya ticket no ebi atɔ mesrɛ mo program yi wa ma wayɛ wo ho Cadillac yebewi mepɛsɛ wobɔ onwum no bi na yɛde sɔre so na sɛ wo mama tracks no bi a yɛ kama pa ha na yɛde sɔre program yi so ha nti yɛ ka sɛ na ɛsɛ Kunsu Mankranso no deɛ ampare a ebedwa is feeding the game. The book of Asankraka Records. Odi Asante Kasa ya dale ne poto. Go. You be Sibia, history. You be Rubia, history. You be Sibia, history. Debadabra history. Dabro yewo history. Mufa yese country. Nyamia dumia nyagurori. Otina suye chibugari. Mujim swabe chimari. Debadabra history. Dabro yewo history. Mufa yese country. Nyamia dumia nyagurori. Otina suye chibugari. Mujim swabe chimari. Asankra Gani Yesaka, if what is Renamo Sakasa, come Chiron, I'm Sabun over Lata, Semakuna, me Prime Kutemikata, Dabro, Tibunesu and Kipa, Tipunamo Canon of Wabo, Boyality of Babonamo Chenko, Odamo, Oda for Namu, Mobo, Manu, Mia Janka, Etina, Lemon, Majenko, and Kamatafunam, the Fias no Tomopa, Yami, you want to go soon about that, Dabro fucking target their history, Tempoka, they go back to their glory, you want to Mocaso Modas Pascal, enemy snitch, you also made the money, let them put down what you got. Now on you me. Now Akafio fatu saa adwuma no mepepa saa o aboma o saa adwuma na meka no saa adwuma ni je mo pa Oui. Okay. Zara, Vera, Clara. Odi. Distribute total. Ciao. Pa. Oui. Odi. Push you run me a set. Me a 2-star, 1 crowd. Enemy post. Odi. Distribute total. Ciao. Pa. My old Delphi 68 still handle it history. We chillin', we feelin', we gang. Talk niggas inside, all niggas outside. You who everywhere you come from. America is my city. Only hood, my hood. You can't rule with that measurement. The gang is ready, speed it up. Action, we count it up. I thought the dream is real. Galacta, I have the juice. Benitif, Sosa. Fioka. Wonka. Yakase, Jina, Yakase, Fatuo. Yakase, Komika. Dabro Miji, Togana, Wamokatisi. Legene, Wamokati Kapucho. Yamuka, Feli, Bandana, Okomeka, Wasanaba, America, Yenda, Tall niggas really Ruabenzo, Garama, Kurema, problem in us over. Akafio, Akafio, we're mad. Oh my young support you, Niano. Yako, Yakram. That's a net, your best.